očekujem da oni mene isključe iz takmičenja na Vrbanjsku, a to je sramno po državu, po grad Sarajevo, po Bosnu i Hercegovinu, jer ipak grad Sarajevo prepoznati po meni, a ne po Čolpi. Ja imam grunt ovdje 600 godina, a Čolpa nema 50 godina, a sve u životu je ostvario. Kad tako nije dobro, zašto su djeca Međida Gvozdena glavni na prvoj ligi, Fuada Čolpe sekretar saveza, gospodin Šeović Sejko s njim u na drugoj ligi nisam znao. I ovi ljudi što rade, viču da su na bolovanju, ne želim drugi da diram, jer se boje se njih da ih nisteriju iz saveza i on je doveo sebi čovjeka, predsjednika koji penzioner, ne želim ni njega da dira penzionera, mislim u savez i vjerujte što sam do sada dobio dokumenata, nigdje nije bilo potpisa, a sad zadnje vrijeme dobio sam 3 preporučena pisma, odnosno 2, gdje piše pročitko potpis i komesar Sejko Šeović. Mene hoće da isključe jer nisam igrao utakmicu Bojnik i Vrbanjša, gdje nisam bio obaviješten kao domaćin, gdje je savez najavio utakmicu na svoju ruku, to je Sejko Šeović, jer imaju nakanu da me izbaci. To su mi ljudi iz saveza rekli i da se ne smiju javiti tu, ali ništa, pravosudni organ će doći. I još ću preporučiti ovdje na kraju da se predsjednik Zeljković dobro čuva, jer Čolpa je bio familija gospodinu Dinu Begiću, njega je prevario i sve prevario, napravio halku sa svojim lobiranjem. Vjerujte da taj čovjek nije došao 10 puta u životu za svojih 70 godina da gleda utakmice. Da nemam više šta reći, jer ja sam dijete Koševa, šljakarskih terena, Sarajevsko-Sremske zone, dovoljno je reći da sam ja čuvao Safeta Sušića i ostali igrači. Hvala. A evo sada samo da kažem, gospodin Suša Đevat, da kaže direktor Juga, jer se isto nalazi u vrlo teškoj situaciji, jer ja imam od saveza 1000 maraka pretplaćenu, a ne da sam dužnik, jer oni izmišljaju, jer ima sve za to listiće i kartice i ja sam njih dirnuo i oni žele samo da se odmaknu od mene, da se sklone, jer ja sam čovjek, mislim ovako, koji smeta. Što se tiče same Vrbanjše, ja ću reći, mislim ovako, da je u vrlo teškoj situaciji, jer na opštini Stari grad predsjednik Alija Izbegović i Mustafa Mezinović su dali prostorije skroz razrušene, razvaljene. 1995. godine tu je bio i Rameki Hadžija Fudo i Mustafa Mezinović je dodijelio prostorije Vrbanjši. S tim što smo mi maltene klub danas na ulici i reću vam da smo mi fudbalski klub Vrbanjša svake godine bili aktivni, ne samo tu i što se tiče prostorija uredno smo plaćali plin, struju, vodu, kiriju i za godinu dana unaprijed. Tu su bili ljudi, tu smo se skupljali, tu sve ekipe bile iz države Bosne i Hercegovine, regije i Evrope, maltene i svijeta. Što se tiče samog nogometnog saveza Kartona Sarajevo, mogu vam reći da izražujem svoje nezadovoljstvo, jer to je više postalo jedno familijarno predsjedništvo, jer evo ja ću vam ukratko reći i predsjedništvo penzionera. Što me duša moja boli, ja sam navijač Sarajeva, fudbalskog kluba, da nikoga u fudbalskom klubu iz fudbalskog kluba Sarajevo nema iz prve lige iz Hadžića, gdje uvijek njihovo mjesto bilo zagarantovano. Tu su lobirali, a posebno Fuad Čolpa, koji je čovjek, mislim ovako, nemojte da vam govorim, kad sam ja imao fakultet, on imao zanat kako je završio pravo i pravosudne organe, to ne znam, tako da je on svojim vezama započeo i svog sina dole u savez, on je sekretar, a i svi ostali koji rade u savezu, gospodin Šefo Šeović, koji je oduzeo prostorije fudbalskog kluba od Bajše, Jači Bajić je bio predsjednik gore, zaposlio je, delegirao je svog sina da bude na drugoj ligi, iako mogu vam reći samo Senad Medanović koji je bio tu u fudbalu, u šampionskoj ekipi Sarajevo 84. godine, skinut je sa liste da bi došle i proradile veze. Tu su ljudi, mislim ovako, Međid Gvozden, koji je potpredsjednik saveza, koji nikako ne u sportu
sportu i ne bavi se sportom, nego pred izbore svaki dođe tu, a on je duboki penzioner 70 godina. I tako su ljudi došli, mislim da ne bi sad sve redom nabrajao svojim vezama, ljudi ugledni, što sam ja danas dao i u štampi, kao što su Almi Turković Zeka, kao što je Nijaz Brković, kao što je Bulet Biščević, kao Adnan Gušo, kao što je Goran Šumar ili Predrag Šimić. Te djece nema koja se bavila profesionalno fudbalom ili se čitav život u sportu, a oni su svoju familiju radili i neki izmišljeni sportski radnici, vjerujte mi, na bazenima gdje se ja snidim što su izabrani tu, da mi ljudi ne shvati divni su to momci, mislim ovako, ali Fuad Čolpa u 70. godinama kao pravnik osmislio je ideju kako da uradi te ljude. Ja sam poslao jedan mail, drugi mail, treći mail i zamolio sam, molim vas, pošto nikoga niste izgubili u porodci, ne znate šta je korona, molim vas ako možete nam odgodite prvenstvo. Meni su odgodili 2 kola i onda vjerujte kao domaćinu i nisu rekli jedno kolo protiv Vojnika, oni su obavijestili protivničku ekipu koja dolazi na Koševu, a mene kao domaćina nisu obavijestili, jer to je, mislim, ovako sramota, jer sam ja puni 50 godina najavljivao utakmice, morao sam prijaviti policiji, vatrogasnoj brigadi, kolama hitne pomoći i morao sam obezbijediti. A ova teška vremena, oni nisu želili sastanak, ja sam tražio i tužio sam inspekciji i oni su mi odgovorili pojedini ljudi, ovako vidim u gradu, da će mene isključiti iz takmičenja nakon 100 godina postojanja fudbalskog kluba Vrbačiće, iako mogu reći teško ovom i novom predsjedniku, jer Fuad Čolpa je sve svoje ljude iznevjerio, prevario i lobirao za sebe, a ne za ove drugove i neće ih pozdem. I sad ću vam nešto reći, to su izmišljeni sportski radnici koji se obraćaju firmama, koji se obraćaju ovo da bi dobili neku donaciju kao i savez. Sigurno vam kažem, ne želim da diram drugi, a to je bolno i sramno da rade ljude u savezu koji se ne bave sportom. Nema više dobri ljudi kao što su bili privrednici Muhamed Granov, Mesut Baš, Adnan Džindo, Senegor Isla, Abdić Tigar, da ne bi sad sve redom Bađak Jasno. Nema više takvih ljudi koji ulažu u sport, nego ovi su ljudi došli izmišljeni da uzmaju od sporta. I vjerujte, takvu spalku na ovim napravili, ja sam i moje kolege tražili u skupštinu, ali ne možemo. Oni su to izlobirali na sjednici predsjedništva, gdje ujedno i usvajaju bila stranja, bila sudbija, račune, mislim ovako. Vjerujte mi, svoj čitav život sam posvetio sportu, dobitnik sam i šestoaprilske nagrade, ali tek sam sad vidio odakle i vjetar puši. Komesar takmičenja, Sejfo Šeović, koga sam ja javno kažem ovdje, predložio sa Igmanom da dođe u kanton, jer uopšte nikada se nije bavio sportom i nije bio fudbalom. Jer gledajte nešto, ja sam čovjek koji je 40 godina igrao i sigurno vam kažem, možda, vrlo je ružno o sebi reći, živa legenda Koševa, ali to ljubomora nekih pojedinaca nije mogla da dođe i da se pomire s tim, jer ja sam dobitnik i šestoaprilske nagrade, jedini čovjek sa Starog grada. Čim sam dobio šestoaprilsku nagradu, gospodin Sejfo Šeović i Adžibajić su mi otijeli prostorije nezakonito, ali ima Boga, vraći im to sve. I gledajte, molim vas, šta sam rekao, bolje da sačuvam životi igrača nego da igram fudbal. Dok ovaj val trećeg ciklusa koroni ne prođe, nemojte, molim vas, da igramo utakmice. Ako moramo, dajte, molim vas, vi saglasnost, potpišite se. Komesar takmičenja, predsjednik saveza, 2 potpredsjednika Fuad Čolpa i Međid Gozden, sportski izmišljeni radnici. Dajte, molim vas, za to nije sukob interesa. A znate kakav sam odgovor dobio? Dobio sam odgovor kaže, braco, mi ćemo tebe isključiti iz takmičenja. Hvala lijepo, isključite i zabranit ćemo ti igrati. I oni gledaju mene na bilo koji način
da me oštete, jer ipak klub sa tradicijom, ja nisam fudbalski klub Riv, ja sam Vrbanča, jer Riv 5 puta se je gasio, 5 puta je aktivirao se, sve zapaljujući Čolpi. Nema tu više uglednih sportskih radnika koji su radili, jedan na primjer Nijaz Brković, jedan Nijaz Merdanović, nema više tu jer Čolpa je privatizovo savez, ja znam, nikad ranije nije bilo da nismo dobili biltene, da nismo dobili raspored dok je radio gospodin Ivica Miloš i dok je radio gospodin Ante Marić, tad su bila dva čovjeka, sve je funkcionišalo. Sada je njima samo u interesu da sebe delegiraju na utakmice i mogu vam reći da ne dolaze ljudi da tu rade nikako na poslovima, ali se oni kriju. To savez kažu su kupili, jeste kupili savez, ali klubova kartonalnih liga, jer vjerujte, tad nije bilo škola, sad imamo 104 škole i ne bih želio, kad dođemo na sud, onda ću ja sve reći šta je i kako je, pokazat ćemo uplatnice, a neki oni pokažu uplatnice svih klubova koji su plaćali sa srpskog entiteta, žive se pare primaju, a nigdje se ne prikazuju iz Sarajevskog kantona. I tu njima braco, kao jedinka smeta, zato što je čestit i pošten, jer ja gdje sam god igrao i moje kolege će vam reći ko sam i šta sam. A ovo je sramno, ovo je atak na fudbalski klub Vrbanču, gospodina komisara Sefe Šeovića i Alpe Omege saveza Fuada Čolpe, koji se krije iza svog prava i pravosudnih organa. A evo sada će moj drug reći, koji isto ima tradiciju 100 godina, gospodin Suša Dževat, koji je rekao kad je došao u savez da je udario Štembilj i to sve. I još samo ovo da kažem, da je moj računovođa 21., 23. i 25. poslao e-mailove, nisu mu htjeli odgovoriti, nisu htjeli ni jedan e-mail 29.